Da li je TikTok loš za tvoj mozak? Par plesova, par edita, par recepata. Još samo jedan video prije spavanja. Pa još jedan, pa još jedan. I dok trepneš prođe sat. Pa još jedan, pa još jedan. Koliko klipova treba da pogledaš prije nego što se zapitaš? Druži, imam li ja problem? Jer po svemu sudeći najvjerovatnije imaš. Ne samo ti, nego ja, svako ko zaspi s telefonom u ruci ili više ne može da pogleda film bez scrollovanja. Ali nije u potpunosti naša krivica. TikTok nije samo aplikacija za kratke klipove. On je jedna od najmoćnijih mašina za privlačenje i zadržavanje pažnje koju je internet ikada stvorio. Po običaju, da bismo razumeli zašto je TikTok danas toliko uticajan, moramo se vratiti na početak. Kompanija koja stoji iza ove aplikacije zove se ByteDance. Ona nije nastala kao klasična društvena mreža, nego kao firma opsjednuta algoritmima za precizno serviranje sadržaja korisnicima. Priča ove kompanije zapravo ne počinje sa TikTokom, nego sa njegovom kineskom verzijom pod imenom Douyin, lanciranom 2016. Krajem naredne godine ByteDance kupuje Musical.ly, aplikaciju koja je već bila popularna među mlađom publiku. Najviše zbog lip-sync videa i kratkih zabavnih formata. A onda, 2018. godine, spajaju se korisnici sadržaja Energija Musical.lya sa TikTokom, to jest međunarodnom verzijom Douyina, i tako počinje globalni uspon ove aplikacije. Ono što je fascinantno, TikTok nije prikazivao šta rade tvoji prijatelji kao Facebook, niti slike ljudi koje pratiš kao Instagram. YouTube ti recimo jeste preporučivao sadržaj, ali je dugo bio više vezan za pretplatu, pretragu i duže formate. TikTok je od prvog dana sebe postavio kao televiziju koja se kontroliše prstom, ali televiziju koju režira algoritam. A onda desio se jedan istorijski događaj koji je TikToku dao vetar u leđa. COVID. Sjećaš li se? Prazne ulice, zatvoreni lokali, ne izlaziš iz kuće. Pogledao si cijeli Netflix i trebalo ti je nešto kraće da ubiješ vrijeme, a da nije rakija. U prvim mjesecima pandemije TikTok je ušao u fazu globalne eksplozije. U prvom kvartalu 2020. je skupio preko 315 miliona instalacija na App Store-u i Google Playu, što je bio rekord za bilo koju aplikaciju u jednom kvartalu. I ja sam tokom COVID-a instalirao TikTok, kao i većina ljudi, ne zato što mi je trebala još jedna mreža, nego zato što je postojala neka praznina u svakodnevnici. A TikTok izgledao kao top način da se ta praznina popuni. Pokazao nam je da postoji svijet koji se kreće, da postoje ljudi koji kupuju, kuvaju, plešu, grupiraju se, prave skečeve, pričaju, žive. Ali TikTok nije pogodio trenutak samo zato što je bio zabavan, nego i zato što je potpuno promijenio način na koji sadržaj postaje viralan. Na mnogim starijim mrežama prvo ti treba publika da bi dobio pregled. Na TikToku često prvo dobiješ pregled pa tek onda publiku. Dakle, više nije bilo najvažnije koliko pratilaca imaš, nego koliko tvoj video može da zadrži pažnju. Ako ljudi gledaju, reaguju, dijele, video može da eksplodira bez obzira na to koga je objavio. Zato je TikTok na neki način demokratizovao viralnost, jer je neko potpuno nepoznat mogao preko noći da postane viralan. Trendovi su ovo dodatno olakšali. Neko napravi format, zvuk ili neku foru, a onda brojni drugi korisnici naprave svoju verziju. Ovo ljudima daje osjećaj pripadnosti i olakšava im da učestvuju. Ali ista ova logika može biti i opasna. Kada svi rade nešto, stvara se pritisak da i ti učestvuješ, a ako je neki trend ili challenge rizičan, kao što je recimo bio Blackout Challenge, posljedice mogu biti ozbiljne. Ali, šta se tačno dešava iz ekrana dok gledamo ove viralne trendove i challenge? Jednostavno, algoritam. TikTok često izgleda kao haos. Ples, meme, challenge, politika, fitness, mačka, recept, motivacija, pa opet ples. Ali taj haos je vrlo organizovan, a pokreće ga TikTokov algoritam. I to nije običan algoritam koji samo broji lajkove, ne. TikTok prati mnogo više od toga. Gleda koliko dugo ostaješ na videu, da li ga preskočiš odmah, da li ga odgledaš do kraja, da li ga vratiš ponovo, da li lajkuješ, komentarišeš, dijeliš. Šta tražiš u pretrazi, koje profile pratiš, ali nešto još važnije, na čemu se zadržavaš čak i kad ništa ne klikneš. TikTok ne uči samo šta voliš, on uči šta te zaustavlja, šta te šokira, šta te provocira, ljuti, fascinira, šta te emocionalno zakači toliko da ne scrolluješ dalje. Društvene mreže su te prije pitale ko si. TikTok te gleda dovoljno dugo i sam to zaključi. I u tome je ogromna razlika, tako da, ako te zanima fitness, TikTok će to da sazna pa će ti nuditi još više sadržaja iz teretane. Ako te zanima produktivnost, dobit ćeš još više savjeta za disciplinu. Ali problem nastaje kada počneš da se zadržavaš na konfliktima, teorijama zavjere, političkim raspravama ili ekstremnim stavovima. Tada feed vrlo brzo može da postane sve oštri i radikalni. I onda, poslije nekog vremena, počinje da ti djeluje kao da su ti stavovi svuda oko tebe. Da svi misle isto. Kao da si ti očigledno u pravu. A zapravo ne gledaš realnu sliku svijeta, već neku verziju stvarnosti koju ti je algoritam suzio i pojačao. Tako se učvršćuju predrasude, produbljuju podjele i gubi osjećaj za stvarnu sliku društva. Dodatni problem je što algoritam ne plasira nužno ono što je tačno, korisno ili zdravo, nego ono što ti najduže drži pažnju. A nažalost, pažnju najčešće ne privlači ono što je mirno i razumno, nego ono što nas uzdrma, bijes, strah, šok.
I zato takav feed lako može da gurne čovjeka sve dublje osjećaj da je baš njegov pogled na svijet jedini ispravan. A kada isti sistem tako utiče na milione ljudi, onda više ne oblikuje samo pojedinca, nego javno mišljenje, pa čak i političku atmosferu čitavog društva. Yeah, dance, dance, dance with my hands, hands, hands. Ako sve ovo znamo, zašto nam je teško da izađemo iz aplikacije? Odgovor je u dizajnu. Kad gledaš film, on se završi. Kada čitaš knjigu, dođeš do posljednje stranice. U jednom trenutku će se i ovaj video završiti, ali prije toga klikni like i subscribe. Na TikToku nema zadnje stranice. Scroll je beskonačan. Ne znaš šta dolazi sljedeće. Možda dosadan video, možda najjači video na svijet, možda nešto što će te nasmijati, možda nešto što će te šokirati. I baš ta nepredvidivost čini sistem toliko zarazan. Sličan pristup koristi i kockarska industrija. Ne vraćaš se zato što znaš da ćeš da dobiješ, nego zato što ne znaš. I šta se dešava kada nam se mozak navikne na stalne promjene, kratki format i brze nagrade? Rezultat su pad koncentracije, sve teže praćenje dužeg sadržaja, potreba da stalno nešto novo gledamo i sve slabija sposobnost da se zadržimo na jednoj stvari. Ali, da budemo pošteni, ima TikTok i pozitivnih strana. Na ovoj platformi isto možeš da naučiš mnogo. Od igrica, stripova, IT savjete do psihologije, biznisa, prava. Stani, ovo zvuči kao mini TV TikTok, tako da zapravo si tu, što da ne. TikTok je mnogim malim biznisima dao šansu da uz malu kreativnosti dođu do publike koja stvarno želi njihov proizvod i tako poguraju prodaju. Također, mnogi super kreativni ljudi koji su jednom postali viralni su uspjeli da taj trenutak slave pretvore u posao i karijeru od koje danas sasvim fino živi. Patica je bez jedne izgovorne riječi na TikToku postao milioner. Tako da, nema potrebe da brišeš aplikaciju ili da nikada ne ulaziš. Dovoljno je samo da je koristiš svjesno. Počni od vremena koje provodiš na aplikaciji. TikTok je dizajniran da nema kraj, zato ti moraš da se zaustaviš. Postavi sebi neki dnevni limit i drži se toga. Obavezno ugasi notifikacije, one su dizajnirane da te vrate u feed. Zatim, vrati kontrolu nad sadržajem. Ako ti feed nudi nešto što te čini nervoznim, opsjednutim ili ljutim, nemoj da trpiš. Klikni not interested na bilo šta što misliš da je toksično i loše utiče na tebe. Naravno, kao i za sve, uvijek provjeri da li su informacije koje gledaš, dijeliš i prepričavaš tačne. Razvijaj malo kritičkog mišljenja. I na kraju, njeguj duži format u životu. Vrati sebi muziku bez scrollovanja. Vrati knjigu. Vrati razgovor bez gledanja u telefon. I eto tako. Da li si se prepoznao u ovoj priči? Da li ti je TikTok dao osjećaj da te zna bolje nego što bi želio? Ako ti se ovaj video dopao, ostavi like, podijeli ga sa nekim ko ne miče pogled s ekrana i subscribe se na Mini TV YouTube kanal. Do sljedećeg videa, pozdrav!